Добрый день! Ļoti priecājos jūs redzēt tik kuplā skaitā. Šodien no rīta pamodos, skatījos, ka laukā ir brīnišķīgs laiks, ir saulīte, un, protams, pirmā doma bija, ka visi būs pa saviem mazdārzeņiem, dobītēm, un neviens neatnāks. Tā kā ļoti priecājos, ka jūs ļaujat savai zemītē atpūsties, un arī paši varēsiet šodien atpūsties, un esat šeit. Kad es mājās domāju par jums kā par cilvēku kopumu, es jūs redzēju, kā gaismas nesējus savā ikdienā. Šis ceļš nav viegls, jo mēs zinām, ka apkārt ir ļoti daudz negatīvas informācijas. Ir televizors, internets, žurnālistiem māca, ka 80% negatīvās ziņas vajag, jo tās ir efektīvākas. Bet jūs esat tie, kas paceļās tam pāri ar savu gaismu, labestību un spierāt to, ka jūs to meklējat šeit. Un šis pasākums būs iespēja mums padalīties ar savām spēka kā vācelītēm, jo kāds gaismu nesējs kādreiz piekūst. Un dažām tās ir dziesmas, dažām pasakas, dažām tās ir atmiņas, fakti. Un tajā visā mēs vēlamies dalīties ar jums. Я хотел сказать сегодня вам, с чем я хотел бы поделиться с вами. Во-первых, своими ощущениями сегодняшнего утра, когда я проснулась и видела свет, видела радость, которая, скорее всего, озаряет людей, не только тех, которые переключили часы в правильное время, ложась спать или, может быть, ночью просыпались для этого, но так или иначе для них можно объявить сегодняшний день как возможность прочувствовать тот непростой путь, который пришлось пройти целительству в Латвии для того, чтобы собраться сегодня с нами вместе. Un es vēlētos jums īsi pastāstīt kādu pasaku, es nesen lasīju. Tā ir tautas pasaka par to, ka izkritusi ērgļa ola no līgzdas, un brīvā kārtā tā bija palikusi sveika un vesela. Tāpēc kāds cilvēks to ielika vistas līgzdā, vista šo olu izparēja, un mazais ērglēns auga kopā ar cālīšiem. Nu jau visi bija izauguši, un ērglēns, protams, pieņēma šo dzīvesveidu un dzīvoja kopā ar viņiem. Un kādu dienu viņš redzēja virs galvas vēl lidojam lielu skaistu ērgli, un teica visām, kā es gribētu lidot. Un visi viņiem teica, ka nebūs, tu esi dzimis starp mums, un tev nebūs lidot. Tā šī pasaka beidzās. Bet jūsu kontekstā, es domāju, ka jūs esat tie, kas tomēr ir saņēmušies un spēja lidot. Un par to arī ir liels prieks un lepnums. Вкратце была рассказана сказка о том, как разбившееся яйцо орла со временем стало в орла, который хотел летать. И хотим пожелать вам, чтобы у вас всегда были крылья для того, чтобы вы могли летать. Un pašā sākumā, kamēr mēs vēl neesam tā īsti sākuši uzsteigties un priecāties, es gribētu aicināt jūs visus ieturēt klusumu brīdi par godu mūsu senčiem. Я хотела бы предложить вам почтить минуту молчания тех наших предков, gan mūsu fiziskajiem senčiem, наших физических предков. Jo mēs tomēr esam paudzēs, Из поколения в поколение мы жили. Piedzīvojuši radīšanas brīnumu, un tāpēc mēs esam šeit. И пережили чудо рождения мира, и потом мы все здесь вместе сегодня. Un tikpat lielu cieņu būtu pelnījuši arī mūsu garīgie senči. И потому такое же уважение заслужили наши духовные предки. Kuriem pateicoties, mēs varam nodarboties ar to, ar ko mēs nodarbojamies, un mums ir tādas zināšanas, tāds spēks un spējas. Благодаря чему мы можем заниматься тем, чем мы можем заниматься сейчас, поскольку у нас есть способности делать это дело. Viņi ir pelnījuši tiešām visu godu, jo šis ceļš nav bijis viegls. Kaut vai atcerēsimies tādos viduslaikus, kur meitenīte, kur izvārīja pelešu tēju, lai ārstētu savas māsiņas klepu, tika atzīta par raganu. Un lasīja tieši vienu no veidiem, kā viņš sodīja, ka piesēja rokas un kājas pie 4 zirgiem. Un vienā brīdī katram zirgam uzsita pātagu, un šo cilvēku vienkārši sarāva. Были и страшные времена, когда девочку, которая для того, чтобы вылечить у своей мамы кашель, сварила ей чай из лекарственных растений, и ее назвали за это ведьмой, и связали за руки и ноги, и привязали к лошадям, и стукнули плетью, и разорвала ее.
Это тоже было пережито нами. Tāpat arī nesenākā laikā Padomju Savienībā nebija pārāk viegli mūsu gaismas nesējiem. В Советском Союзе также носителям света не совсем было легко. Un īpaši godu un piemiņu būtu pelnījusi Marta Rācene, jeb Zilā kalna Marta. И особую честь, конечно, в этом отношении мы относим к Зила Кална Марте, или Марте Синей горы, или как ее настоящее имя было Марта Рācene, Kurai šodien ir dzimšanas diena, у которой сегодня мы празднуем день рождения. un Ziednieku līga ierosināja šo svētku svinēt kā ziednieku profesionālu svētkus pirms 10 gadiem. 10 лет назад Всемирная лига целителей учредила ее день рождения как праздник профессиональный целителя. Un Martas Rācenes vēlējums mums visiem bija esiet vienoti. Ее пожелание, духовное наставление звучало так: целители, будьте едины. Tāpēc vēlētos aicināt jūs piecelties Я kājās. хотел бы пригласить вас, предложить подняться и почтить минутой молчания всех, кого нет с нами. Вот, садитесь, пожалуйста, садитесь. Es atvainojos, ka es arī vadu tulkojumu, jo mūsu vidū ir arī viesi no ārzemēm, kas sastāv no dziednieku līgā vispasaulēs, jo esam paplašinājuši savu diapazonu, ir gan krievu dziednieki, šeit baltkrievu un lietuviešu, varētu būt poļu, jo dažas sejas vēl nav redzamas tik labi, tāpēc mēs dublējam šo tulkojumu vismaz daļēji svarīgākas lietas. Я перевел, извиняюсь для того, что я веду перевод русский. Un tagad, kad mēs esam pateikušies tiem, kas ir augšā, es vēlētos, lai mēs pasakamies arī tiem, kas sēž mums blakām, kas ir mums šobrīd blakus. Tāpēc aicinu apstīties pa labi, pa kreisi. Я предлагаю вам посмотреть направо и налево и познакомиться друг с другом, потому что мы отдали уже дань тем, кто не с нами, те, кто выше нас. Jo svarīgi ir jums iepazīties un nodibināt labu kontaktu, citādāk var gadīties, ka šīs apmēram 3 stundas, kas sēdēsiet blakus, viņam radīsies antipātijas, viņš sāk uz pakstīt vai kāju spēr, un lai nekas tāds nenotiktu, mums ir jāizpēlās blakus sēdēt labēlīgi. Моя коллега говорит, что вы за 3 часа этих посиделок, она думает, чтобы антипатии не возникло сразу, лучше сразу возникла бы симпатия, поэтому лучше посмотреть друг другу в глаза и признаться в каких-то хороших чувствах. Un jums ir šī unikālā iespēja viņiem apskatīties un redzēt viņus tik mūsdienīgus, kā neviens cits, jo viņi sev spoguli iespējams redzējuši pirms daudzām stundām, pat vecāki vai bērni vai tuvinieki viņus redzējuši pirms krietni laika, bet tieši tādi, kādi viņi ir šobrīd, jūs redzat tikai jūs, un tāpēc apskatieties viņiem tieši tādi, kādi viņi ir šobrīd, un pasakiet šobrīd, kas viņos ir labs, tā laba lieta, ko jūs redzat, ko jūs esat pamanījuši, un iedodiet viņiem, iedomāt dāvanu, jo svarīgākā ir tā došanas doma, ideja, nevis tā lieta, ko jūs uzdāvinat. Un ļoti iespējams, ka tā dāvana, ko jūs viņam iedosiet ar labām domām, drīz vien tiešām ienāks viņa dzīvē. Tāpēc aicinu pa labi, pa kreisi, labu lietu pateikt un iedot skaistu dāvanu. Что-то хорошее можете сказать, посмотрев друг на друга, направо и лево, потому что, наверное, ваши рядом сидящие даже себя не видели давным-давно, как в зеркале через вас, они сейчас увидят, насколько они прекрасны. Kreisni varētu no tās iztabiņas, es vēl zemi, no tās iztabiņas, lai nestāv cilvēki. Es skatos, ka sāks kaulēšanās par dāvanām. Кто-то начинает делить подарки уже, идет разборка. Pieņemsim, ka tas ir izdarīts, un tagad vēlētos sākumā, kā jau pasākumos, oficiālākā daļā pastāstīt īsu ieskatu dziedniecības vēsturē, lai mēs zinām, kur tad mēs esam atnākuši un uz kādu fakti notikuši.
ko mēs svinam. Прежде чем начать веселиться, радоваться, будет некая официальная часть, с которой я вас тоже познакомлю, зачитав несколько шагов из истории латвийского современного целительства. Un šo pasākumu mēs vēlētos veidot kā kopīgu diskusiju. Jūs jebkurā brīdī varat celt roku, jums ir kāds savu personisku pieredzi, vēli, ko teikt, droši celiet roku un iesaistieties. Мы хотим этот вечер сделать как дискуссию, как совместный проект, совместный продукт, для того, чтобы была обратная связь, мы и вы. И снова эта энергия могла бы общаться друг с другом, для того, чтобы вы чувствовали не только рядом сидящих, но и всех находящихся в этом зале. Tātad, līdz 1992. gada 14. aprīlim netradicionālās medicīnas speciālistus Latvijā apvienoja neformālais Latvijas tautas un dabas zinātnieku konverts. До 14 апреля 1992 года делами нетрадиционной медицины в Латвии занимался конвент, такой неформальный, который объединял народных знахарей и целителей. 1992. gadā 17. februārī Daugavpilī tika nodibināta Latgales tautas medicīnas asociācija. 17 февраля 1992 года в городе Даугавпилсе образовалась Латгальская ассоциация целителей. Dibināšanas sapulcē piedalījās 15 speciālisti. В этом учредительном собрании принимало участие 15 членов. Par tās sekretāru tika ievēlēts Aleksandrs Dreimanis. Секретарем этой организации был назначен Александр Дрейманис. Кстати говоря, сейчас священник. Tagad viņš ir mācītājs. 1992. gada 14. aprīlī Rīgā Latvijas dabas zinātnieki, pareģotāji, pušļotāji, buramo vārdu teicēji, garīgās un fiziskās enerģijas un dziedniecības zāļu veidotāji pazinēji, nodibināja Latvijas dziednieku asociāciju. В 1992 году, 17 апреля, организовалась уже Латвийская ассоциация целителей, когда собрались разные, вот она перечисляла, разные, как мы тогда называли, чтобы собрать всех различных специалистов, там и колдунов, и магов, и кто заговорами занимается, и гадалок и так далее. То есть для того, чтобы из подполья вышли все, кто каким-то образом могли бы помогать людям. Par tās valdes priekšsēdētāju kļuva ārsts Juris Gustavs. Тогда председателем мы избрали доктора Юриса Густава. Par godu priekšsēdētājiem sanākušie 49 dziednieki. 49 целителей было, собралось тогда, хотя записали 63. Мы избрали двух. Jā, pieteikšies bija 63 un ievēlēja Martu Rāceni, jeb Zilā kalna Martu. Сопредседателями Юриса Густава выбрали Зилā kalna Марту, вот ее портрет. Un Valdi Tiltiņu. И Валдис Tiltiņš, которого тоже уже не было к тому времени в живых, но они были почетными нашими сопредседателями, потому что их такая духовная сила, вот и присутствие для нас было очень важно в ту пору. Valdē ir 9 cilvēki, no kuriem 6 ir ārsti. Совет включал 9 членов, 6 из которых были врачи. Kuri, protams, ir tuvi dabas dziedniecībai. Которым была близка народное целительство. Sapulces atklāšanā Latvijas atturības un pretalkohola biedrības valdes priekšsēdētājs Attis Silaroze. На открытии собрания председатель Латвийской антиалкогольной общества Атис Силарозе. Viņš, liekot roku uz Bībeles, dziedniekiem nodeva Zilā kalna Martas novēlējumu. Возложил руку на Библию и огласил собранию такое духовное наставление Марты Синей горы. Kurš bija Latvijas dabas un tautas dziednieki. Ejiet un dariet visu. Народные и природные целители Латвии, идите и делайте все необходимое. Sakopiet manu tautu. И приведите в порядок мой народ. Такая цитата была, и эта цитата вошла у нас в устав, первый, который еще де-факто, еще юридически ничего не разрешено было, но мы вот, рискуя, там, я не знаю, жизнью, может быть, или свободой, даже собирались и организовали вот эту организацию.
Neilgi pēc tam par Latvijas tautas dziednieku asociācijas vadītāju kļuva Jānis Lielais. Через недолгое время председателем Совета Всемирной Латвийской ассоциации целителей стал Jānis Lielais. Un biedrība tiek pārdēvēta par Latvijas tautas dziednieku И asociāciju. организацию переименовали в Ассоциацию народных целителей Латвии. 1994. gada februārī dziednieka un ekstrasens profesija tika iekļauta profesiju klasifikātorā. В феврале 1994 года, вот как раз 20 лет назад, профессия целителя и экстрасенса вошла в классификатор профессий Латвийской Республики. Un 1995. gadā Jānis Lielais ar dombietu grupu nodibina Latvijas dziednieku savienību. В 1995 году Jānis Lielais с группой единомышленников образовал Союз целителей Латвии. Par Latvijas tautas dziednieku asociācijas valdes priekšsēdētāju kļūst Oskars Pēpiņš. И председателем Совета Латвийской ассоциации народных целителей становится Oskar Pēpiņš. 1997. gada 22. maijā Iecevas silu kapos atklāja pieminekli Zilā kalna Martai, ko izveidoja par tautas saziedoto naudu. 22 мая 1997 года, это через 5 лет после организации нашей, наконец исполнилась, может быть, клятва. Многие стояли у могилы Марты и клялись, мы обязательно почтим память и так далее. Целых 5 лет длилась эта эпопея, и вот так получилось, что расскажу историю одну, когда ваш покорный слуга стал председателем Совета Ассоциации народных целителей Латвии, несколько было каких-то звонков, таких интересных, совершенно мистических, что кто-то же должен наконец на ее могиле поставить этот памятник. И мы такой конкурс образовали, собирали деньги, тогда соваться в Наудине, но вместе с пациентом и сделали конкурс, и этот конкурс, длился целый месяц, и лучшую работу мы избрали, которую сейчас увидите сегодня на слайд-шоу. Если кто-то не был в Iecevē, то тогда, конечно, это будет такая возможность побывать сегодня. Pieminekļa autors, skulptors bija Vilnis Banders, un no 20. līdz 24. maijam Rīgas pilsētas Zembrību namā notiks startautisks seminārs veltīts Latvijas tautas dziednieku asociācijas 5-gadēju. Конкурс этих скульптур на предмет того, чтобы поставить памятник тот самый лучший, и по средствам лучший, и по эстетике лучший, мы избрали работу Вилниса Бандерса, такого скульптора латвийского. И 22 мая, в день конференции, которая проходила в честь 5-летней годовщины с основания ассоциации, мы ездили в Iecevу и торжественно открыли этот памятник. 2000. gadā Dziedniecības un ārstniecības centra Akvilona paspārnē organizē starptautisko profesionālās dziedniecības akadēmiju. В 2000 году часть целителей, которые выросли, что ли, из одежек ассоциации народных целителей Латвии, они образовали целительский центр Аквилона и образовали Международную профессиональную академию целительства. Un visbeidzot, 2004. gadā Oskara Pēpiņa vadībā ar mītni Rīgā dibina Vispasaules dziednieku līgu. И, наконец, этого торжественного списка хотим озаглавить 2004 год, то есть уже 10 лет назад. В этом году тоже в эти дни будет отмечать Всемирная лига целителей, которую мы образовали в 2004 году. Так что в этом году куча юбилеев, 20 лет официально организованному целительству, 10 лет как Лига целителей, которая... Те, кого Марта объединила, они достаточно близки и сейчас. И это прекрасно видно в этом зале, потому что я вижу и людей, которые давно не виданы, но это как некий ключевое слово для людей, которым, наверное, это не просто разговоры и какая-то дань какой-то древности и запылевшей истории. Это приятно. Tas ir patīkami, ka
ka jūs atnācāt un lai svinētu šo mūsu un jūsu kopējo prieka dienu, ka arī Martas vārds, arī, kuru novēlēja ne tikai dziedniekiem, bet droši vien arī cilvēkiem vienoties apkārt kaut kam labam, jaukam un mūžīgam. Laikam tomēr dziedniekiem kaut kas ir izdevies pa šiem gadiem, tāpēc, ka paskat, kāda kupla šodien ir zālē, apsveicu jūs un varat aplaudēt. Klausoties šajā ieskatā vēsturē, noteikti kādam no jums ir radusies prātā kāda bilde, vai kā tas varētu notikt. Un jums tā būs iespēja pārliecināties, tā vai citāds izskatījās, jo tūlīt būs vēl skata prezentācija, kurā jūs redzēsiet gan daudz dažādas bildes, gan dokumentālas liecības par šo un vēl plašāk. Daži komentāri tātad būs saistībā ar to, ko jūs redzēsiet. Tagad tāda vecbiedru grupa, tātad pa labi redzat Antonu Drēvnieku, tātad advokātu, jurisprudences doktoru, kurš vienmēr palīdzēja dziedniekiem gan likumus пилотить Антон Древникс, наш юрист, хороший знакомый, который всегда помогал целителей защитить, быть в законе. И Ириса Лошиня, редактор журнала «Дзединатайс», который выходил много лет, одна из наиболее умело пишущих о целительстве журналистов. Вот справа Ацис Силарозы, который, я думаю, один из тех, благодаря которому целительство организовалось и пошло вверх, пошло в гору, как можно сказать, и потому что он ездил, не покладая рук по всем весям и городам, для того, чтобы собрать нас, и можете похлопать, он присутствует. А 2 мая приглашаю всех вас, зная, что это событие будет. 2 maijā ielūdzam uz lielo aulu universitātes telpā, kur notiks viņa dzejas un arī dziednieciskās dzejas prezentācija, dziesmu vakars un dzejas vakars un grāmatas Pļāvējs, ko viņš ir uzrakstījis un veltījis Zilākalna Martai. Tātad arī šī skaistā. Jā, un ieeja par brīvu. 19:00 viņam būs arī vārds, bet dosimies tālāk. Tātad mēs redzam, pa labi ir Ļubova Klevera Valdiņa, un centrā ir Benedikta Mežale, arī vienas no meitenēm, kas aktīvi nodarbojas ar dziedniecības sakārtošanu Latvijā vēl toreiz. Te ir dziednieku līgas padome, вот ровно 10 лет назад. Вот так выглядел Совет Всемирной Лиги Целителей, но это немножко поздняя фотография, 2006 года. Eriks Visors, viens no dziednieku asociācijas līdzdibinātājiem. Viņš arī šeit ir Marta Samcova, одна из первых, которая занималась экзорцизмом в Латвии и изгнанием нечистой силы. Янина Кведова, Бенедикта Mežale. Мы всегда равнялись на нее, как только речь шла о христианском целительстве, то это почти что синонимы были. Benedikta un Kristus, gandrīz vai tā mums vienmēr nāca, un vienmēr viņa bija kā censors un ētiskās domas un ziņas, что главное никуда не занесло целителей. Какие там рейки? Кто это будет рейками заниматься? Но это так говорили целители, которые еще толком не знали, что это такое. Но ведь рейки это тоже никакой, оказалось, в итоге никакая не противоречие с целительством или с христианством нету. Вот Александра Дорощенко тоже, которая чуть ли не всегда была в миру, такая монашка, тоже одна из латгальских лидеров целительства и такая мистическая фигура, которая тоже была в свое время очень ведущая, я бы сказал, прорицательница Латвии, и диагност хороший и так далее. Te ir lapuse no viena kalendāra, kas ko pirmo izdeva Tereza Laube, kas tagad vada žurnālu Zimtnieks, redzat, kreisajā stūrītī augšā. Tātad šīs laikraksts un kļuvis par žurnālu, tautas žurnālu tagad,
īstenībā vienmēr bijis žurnāls, jo Tereza Lauva bija viena no dziedniecēm, es teiktu nopietni, jo viņa bija goda dziedniece vienmēr, jo visu laiku gāja dziedniekiem līdzi, un viena no pirmajām, kas par to sāka rakstīt profesionāli, un arī izdodot mūsu jaunās balss šī laikraksta, ko vadīja Atis Silarozi, tātad ielikumu, pielikumu par tautas dziedniecību, tas arī tā saucās, un laukos bieži šo laikrakstu ļoti gaidīja. 94. gadā iznāca pirmais numurs, un pasnieki bieži vien to laikrakstu nesapa pa visiem laukiem, jo galvenokārt dēļ tām 4 lapusēm, kas bija veltītas par dziedniecību. Tas bija pirmā безделīga, kas par то сака rakstīt. Я говорю о издании первых журналов и календарей в Латвии. Ну вот и здесь Бирута Зейла также одна из тех, кто зарождал целительство Латвии. Петерис Антонс и Эрика Антоне, даже до сих пор практикующая сладкая парочка, которая достаточно философски подходит духовно ко всему, прекрасно ведут концептуальное целительское обучение, просветительство в Латвии. Стало быть, тоже они с нами. Юрис Саулайтис, достаточно тоже один из пионеров целительства Латвии. Луция Оябере Платтенберга, Скайдрита Плинте, Бронислав Плуме, автор многих книг по целительству и такой селекционер, библиограф и очень активный автор множества книг, в том числе о лечении рака и так далее. Илза Янсон и Иварс Викс, также известные направление латышского целительства, такого очень, я бы сказал, классического, народного знахарства и синтеза, конечно, валеологии, натуропатии и разных святых мест. Вот они нас возили в Покрайне, святое место в 1997 году. Все члены ассоциации участвовали в этих ритуалах в древнем вот этом городище, можно сказать, месте силы под названием Покайни. Вот Виктория Юхно справа, также одна из первых в Латвии, которая поехала к Джуни Давиташвили, изучила бесконтактный массаж, и здесь скромненько в городе Героя Илуксте практиковала и многих исцелила, и, будучи медиком, пробила путь целителям, которые не являются медиками. Сергей Вронский, граф, который человек-легенда, человек до сих пор не познанный до конца, даже он знает, что не все знают, что он похоронен даже в Риге. А он человек не меньше Вольфа Мессинга, сделавший для того, чтобы мистический мир не стал уделом только людей посвященных и тех, кто близки к этому. Он, учитывая военное время, очень много сделал как медик, как астролог, как, я думаю, и разведчик в том числе, а просто мистик и мудрец, который до сих пор не познан, до конца наверняка многие вещи, наверное, выплывут еще, придет время. У нас будет сегодня выступающий, который вам скажет о том, что он знает также о Сергее Вронском. Он участвовал на нашем конгрессе вот в этом 1997 году, когда 5 лет отмечали ассоциации целителей Латвии. И наставление также с его и посвящение было с трибуны. Вот производится освящение в церкви знамени почетного, значит, антиалкогольного общества Латвии, который, в общем-то, это благодаря этому обществу, легально организованному еще тогда, уже законно юридически, это общество выдавало такие временные сертификаты целителям с даром, с целителям с умением делать что-то. Такую нишу мы нашли, и вот каким-то образом удалось быть в законе. Это очень помогало. Ну, конечно же, если целитель такой не был трезвенником, то была проблема ему выдать такой сертификат. Янис Лелес, который покинул нас в прошлом году, один из первых, который собирал в Межапарке огромные аудитории, исцелял людей, и вышла книга его «Целительство и поиски». Зедонис Капнич.
тоже, можно сказать, мастер на все руки, какими методами он только не исцеляет. Я думаю, меньше таких методов, чем то, что он освоил. Так что вы сможете даже познакомиться с ним сегодня. Понятно, кто? Да, окружайся. Ну, mēģināsim dozēt kaut kādu šos lietas, jo es pagaidām nezinu, cik tas aizņems laika, jo tāpēc simtīgi dažu vārdu. Turpināsies vai pēc? Nu, kā varbūt kaut kādu moku uztaisam vēl? Медики. Я хочу рассказать сейчас о науке и медицине. Вот Jānis Stradiņš, да, председатель, недавний председатель еще, председатель, наверное, или шеф Академии наук, встречается с академиком Альбертом Игнатенко, который с 2001 года регулярно посещает латвийскую страну. И такую честь оказал. Вот, смотрите, наш академик не всегда встречался с местными целителями, а вот такую высоту, как академик. Поэтому вы тоже выезжали за границу для того, чтобы получить степени, которые в Латвии как-то не очень я бы мог получить вот такую степень, которая вот на этой звезде. Благодаря поездкам за границу и достижениям, кто-то мог бы у нас и погордиться этим. И встретиться тоже, как говорят, нет пророка в своем отечестве. Вот приехал из Чехии ученый, и серьезный ученый, и снизошли, правда, просто это, конечно, было, ну, скажем так, в кулуарах, но все равно это произошло. Это была серьезная встреча на равных, и это дало какой-то зеленый свет нашему движению тоже. Jānis Zālītis, mūsu mīļais dakteris, kurš в советское время тоже был в загоне очень долгое время, издавший книгу «Милостивость Максла», «Искусство любви». И он также не просто кокетничал с целителями, но всегда был рядом и работал, знал, что такое транс, шаманизм, был посвящен в эти знания. И мы ему очень благодарны, что он часто замолвил словечко во врачебных кулуарах именно за то, что целители не являются какими-то преступниками там или шарлатанами. Вот Юрис Густавс, доктор, который стал первым председателем Совета Ассоциации целителей. Значит, это доктор, который представлял, у нас читал лекции по медицине катастроф. Артур Старешков, всем известный чаи в аптеке, тоже он частый гость у нас, и ни споров нет. Гомеопат Наталья Докукина, также врач, который всегда, Инара Роя, психотерапевт, невролог, поэтесса, и также частый гость в целительских семинарах и конференциях. Виктор Тюнтик – это лепойский доктор, который впервые в Латвию привез суджок, корейскую систему по пальцевым, значит, массажу и самомассажу. Тоже 97 год, 95 год, это один из первых конференций у нас, он показывал, как можно... Гайда Прейман, доктор медицинских наук, которая целителей обучала азам, анатомии, физиологии, чтобы мы знали, где находится что, чтобы хотя бы в этом могли не отставать от врачей. Юрий Свецвагарс, известный также врач, акупунктурщик, рефлексотерапевт, гомеопат. Врач Александр, загадка, как фамилия? Матисонс, да. Матисонс, который и врач, и целитель, и ученый, и консультант, психолог и так далее. Вот мы в гостях у даже председателя Сайма Анатолия Горбунова. Целая делегация при галстуках, целители, одно заглядение. Tā, paldies. Jā, noteikti apzināšanās, kas ir mūsu sapnis, viens no veidiem, kas mums dod spēku. Man ļoti bieži spēku dod vārds. Tautas pasakas, dažādas fabulas, kas man liekas apliecinošas, kurā es atrodu kaut ko priekš sevis. Мне силу дают сказки и слово, которое выражено, сильное слово, с которым богаты сказки.
Un pirms mēs ejam tālāk, es vēlētos dalīties ar jums vienā īsā fabulā, Я хочу поделиться с вами одной очень короткой такой притчей, kas, manuprāt, ļoti spilgti runā par ārstiem un dziedniekiem to atšķirību. Varbūt ne tieši ārsti, arī varbūt dziednieki tādā ziņā, kuri ir ar sirdi aicināti. Это показывает о том, что общего, что различает целителей и врачей, ну и врачей, особенно те, которые ориентированы на лечение с помощью сердца. Tātad lielā slimnīcā strādāja 2 ārsti. В большой больнице работали 2 врача. Viens bija profesors, Один был профессор, visu cienījams ar lielu sirmu balvu, уважаемый, седой, с бородой. un viņu sauca Vaidainis. И его звали... Vaidainis. Jā. Un otrs bija studentiņš, kas tikko atnāca dzīves par pilns, un viņu sauca Priekainis. Ага. А второй был студент просто, и он был еще не настолько знаток. Un viņi kopā gāja izmeklēt kādu pacientu. Они пошли обследовать какого-то пациента. Pēc izmeklējumiem viņi paaicināja pacientu kabinetā un pateica savu ziņojumu. После обследования они позвали пациента в кабинет и объявили о своем резюме. Jaunais studentiņš šim pacientam teica, ka viss būs labi, ej tuvāk dabai, vairāk kusties. Студент сказал, иди ближе к природе, больше двигайся. Smaidi, smējies. Улыбайся, смейся. Un ar tevi viss būs У labi. тебя будет все хорошо. Profesors atšķīra lielu mapi Профессор открыл большую папку, un sāka stāstīt. начал рассказывать, Pamatojoties uz jūsu analīzes rezultātiem, основываясь на результатах ваших tad анализов. kādas 100 svešvārdi, Где-то 100 иностранных слов там сейчас назвал. jūs saprotat, ka nekas labs jums no tā nevar sanākt. Что ничего хорошего из этого у вас не получится. Ņemot vērā arī jūsu sirdsdarbību un kardiogrammu, Учитывая вашу работу сердца и кардиограмму, es ieteiktu jums seriālus neiesākt skatīties un gatavoties. Я хотел бы вам Nebūšos. предложить готовиться к переходу в вечность. Jā, pēc 2 mēnešiem atkal satikās šie abi ārsti pie tējas tāses. Через 2 месяца эти 2 врача встретились у чашки чая. Un profesors teica, Профессор сказал, вот, es teicu, ka viņš nomira. я тебе сказал же, я ему сказал, тебе сказал, и вот он умер. To sauc par kompetenci. Es Вот spēju это. paredzēt un es atbildu par saviem vārdiem. Вот это называется компетентность. Я отвечаю за свои слова, и это произошло. Un studentiņš teica, ka А jā, студентик сказал, да. būtu viņš man noticējis, vēl apkārt skraidītu. Если бы он мне поверил, бегал бы до сих пор. Sveiki, jūs pieteikties arī vēlāk. Es vēlos jums pastāstīt vēl vienu stāstu, ko es dzirdēju dziedniecības aklona telpās. Я слышал один прекрасный рассказ, с которым хотелось бы вам с вами поделиться. Jo tas man tikko ienāca prātā, klausoties šos pateicības vārdus. Я слышал эти слова благодарности, и я вспомнил, что слышал этот рассказ в стенах Академии целительства Аквилона. Jo varbūt kāds arī zina, tad noteikti šis stāsts ir tā vērts, lai dzirdētu vēlreiz. Bija ļoti liels kalns, un bija vardīšu ciems. Un tika izsludināts kā ļoti liels tāds izaicinājums mēģināt, kurš vardīts grib sasniegt šī kalna virsot lietainā dienā. Нужно было лягушкам добраться до вершины горы в дождливый день. Sākumā sanāca liels pulks tādu dižāko vardīšu. Пришло очень много таких очень мощных, сильных лягушек. 4 reizes lielāks interesantu pulks kā vienmēr. И, как правило, их было больше, чем тех желающих. Un sākās sacensības. Vardīts kāpa, bija ļoti, ļoti slīdens, ķepiņas ķērās un slīdēja, un lielākā daļa, У них эти сползали лапки и скользили. Un vardīts, kurš bija atnākuši skatīties, to redzot, teica, nesanāks, nemocieties, nav vērts, ko jūs tur? И кто-то сказал, можете не стараться, зачем вам это нужно, не залезайте так высоко.
pamazām atbira. Viena, otra, trešā jau zud spēki. И большинство лягушек не выдержали, они просто сползли вниз к подножию горы. Beigās virsotni sasniedz tikai viena pati vardīte. И вершину достигла только одна лягушечка. Tad viņa mierīgā ceļā arī nokāpa tāpat lejā. И также спокойно она сползла вниз. Viņai pieejā klāt un prasīja, kā jums vienīgais izdevās? И спрашивают, как вам единственное удалось? Izrādījās, ka vardīte bija gurla. Оказалось, что этот лягушонок был просто глухой. Un tas ir stāsts par to, cik svarīgi ir pateicības vārdi. Это рассказывало о том, чтобы вы знали, как важны слова благодарности. Tāpēc es vēlējos pateikties cilvēkiem, kas pasakās, cilvēkiem, kas nes gaismu apkārt. Я хотела поблагодарить людей, которые умеют благодарить и которые несут свет вокруг себя. Опять вернемся к кинофильму. Rādīsim tūlīt tālāk mūsu slaidus. Un mēģināsim tad te lūk Zilā kalna Martas kaps ieceram. Paldies! Šeit ir atklāšanas svētki, tātad 97. gads, 22. maijā, kad Martiņa ir aizgājusi no šīs pasaules. Te ir pa vidu ir Elza Skrodele, kur 2 gadus pēdējos bija Martai blakus Iecavā, un šodien veselības dēļ nespēja piedalīties, bet apkopīja kapiņu, un mums tur ir ziedojuma kastīte, kurā tiek vākti ziedojumi Martiņas kapa uzkopšanai. Jūs varat arī izdarīt savu ziedojumu. Šeit atkal no šīs atklāšanas kapakmens. Lūk, publikācija. Neviens vairs nepalika 97. gadā laikraksts Latvijā, kur nebūtu publicēts kaut kas par tautas dziedniecību, par zimtniecību un tā tālāk. Jo lūk, dienas publikācija par pieminekli. Это было посвящено Марте. А теперь в 2012 году целители мы издали даже календарь, где 27 целителей Латвии успокаивали свой народ, что конца света не будет. Внесли свою лепту в то, чтобы cilvēki nebaidītos par to, ka daudzas avīzes un laikraksti nodarbojas tieši ar pretējo. Mēs nolēmām apgaismot un dot tādu te kolosālu. Tā izskatījās pirmais certifikāts, lūk, kurš 95. gadā mēs sākām viņu izstrādāt, un 97. oficiāli jau 53 pirmie dziednieki ieguva legālus dokumentus un tika spējīgi darba grāmatiņās rakstīt, ka viņš ir dziednieks, pelnīt savu pensiju un tā tālāk. Statūti tā izskaties pirmā lapā, 93. gadā izstrādāt. Lūk, tas sarakstīns par dziedniekiem, kuri pirmie ieguva certifikātus. Arī publikācijas no Krievu latviešu preses par to, ka Atis Silarozi tikās Maskavā ar Džūnu un ar Žirinovski, pat kurš solīja Latvijā навести порядок. Un arī izdot avīzi un žurnālu par veselības jautājumiem. Mēs nodibinājām arī bezpaļņas organizāciju Tautas dziednieks, rekurs statūti. Tā izskatījās vēl agrākā licence par то, вот эти трезвенники, так называемые, консультировали по здоровому образу жизни. И здесь вот один из лицензий, которая такая временная, но, по крайней мере, законная. Мы старались упорядочить эту мутную водичку под названием целительство. Ну вот, здесь тоже русская пресса очень взялась. Мы издавали газету «Народный целитель Латвии», которая 2 года существовала. Вот мы вступили в немецкий Heilpraktiker, значит, это европейское общество координации целительских и народных обществ Европейского Союза.
И вот здесь отец Силароза являлся сначала, стал почетным членом, и в 1995 году подали туда заявку, в 1997 мы уже официально считались на правах соучредителей и вступили в координационный совет. Arī tātad veltījums Martai, neatkarīgā jau rakstīja, arī neatkarīgā veselu rindu materiālu par to, lai nebūtu dažādi pušļotāji un tas, kas būtu nelikumīgi, lai nedarbotos Latvijā. Tā izskatījās tas ielikums par tautas dziedniecību jaunās balss avīzē, ir puslapas, tātad kā izskatījās un par ko tā cīnījās, un daudzi cilvēki tieši to avīzi bieži vien lasīja, tāpēc, ka tur bija šitās lapas puses, bet, protams, arī caur to mēs arī apgaismojam cilvēkus un devām ārkārtīgi daudz arī bērnu izglītības jomā ceļīgu pulciņu vadot par to, ka atturīgs dzīvesveids, veselīgais dzīvesveids ir tomēr priekšrocība attiecībā pret visu pārējo. Nu, lūk, tātad tālāk publikācijas, dziednieki vienojas asociācijā, tas ir sīkas, bet tomēr mazas, bet tomēr ļoti lielas. Tas ir pirmajās lapas pusēs bija publicēts Dienā un Neatkarīgajā no 92. un tad 94. gadā par to, ka dziednieku nākošais veids. Nu, mēs ātrīgi tagad izskrienam visu. Lūk, kongress, par kuru runāja Andris Daņļienko, redz mums dziesmas un vesela padomu dziednieku asociācija Medvēģevs, Tiltiņš, tātad Kučis, tās Lietuvas speciālists blakus Sergejs Vronskis, Oskars Pēpiņš, Atis Silaroza, Benedikta Mežžalē, Bronislava Klume, Viktorija Juhno. Arī mācāmies kvalifikācijas celšanā, kur notiek mūsu Janīna Sarnovska, un tur redzat vairākus arī personas zināmas. Tad 10 gadi kopš dziedniecība tika organizēta, mēs sanācām, un te uzstājas tātad Gita Balode, viena no arī mūsu vecbiedriem, kas stāvēja klāt pie Šūpuļa, kad dziedniecības asociācija tāpā koklētāji spēlē. Mēs mūžīgi draudzējamies ar tautas mūziku, šodien arī dzirdējām spēka dziesmas. Droši vien kāds svinīgs mirklis mācības turpinās. Atis Silaroza, kā parasti ļoti kaislīgi aicina auditoriju sekot veselīgam dzīvesveidam un uzmundrina ne tikai atturībniekus, bet arī dziedniecībai un tautas medicīnai sajietā kādam pulciņam cilvēku. Notiek milzīgi sajieti. Paskatieties, cik cilvēku nāk un klausās augst pēc zināšanām. Un tad tie 90. gadi. Visam maz vēl palikam, tad vēl būs mums mūzikas. Dziedniecības akadēmijas izlaidums kāds nav pie mūsu Akvilonas tātad vārtiem. Par pirtslietām noteikti Latvijas dziedniecība nevar būt bez pirts, bez šīm senajām zālītēm, slotiņām, buronvārdiem un dziesmām, mantrām. Kāpēc šīs dziesmas pasaulē mēs nevaram dzirdēt? Jo ir valstis, kurās nekādas tādas dziesmu nav, tāpat kā daina nav nemaz. Ir vairākas valstis, kurās nekas tās nenotiek nekā. Viņi nesaprot, viņi domā, ka dziedniecība ir kaut kāds atavisms. Lūk, Zinātņu akadēmija, pirmo reizi 2001. gadā atbrauca profesors Ignatēni par 600 cilvēku. Pilna zāle atnāca skatīt Rīgas 800 gadē. Un tas izvērtās par to, ka tagad veidojas arī jauni kontakti tieši starptautiskajā jomā, pateicoties tam, ka mēs savā sulā nevārījāmies. Я говорю о том, что латвийские целители не варились в своем соку, они выезжали на конгрессы. Они заявляли о Латвии, заявляли не просто в каких-то скандально известных, может быть, ракурсах, но именно, посмотрите, наука в ногу с врачами шла. Николай Николаев, профессор, Петр Исклява уже, которого называли, Вия Эниня, Хелена Рубина, самые первые фитотерапевты Латвии, когда у Хелены Рубины спросили врачи, ну и сколько же там этих лекарственных трав в Латвии,
она сказала всего одно слово. Все travы, она сказала, лекарственные. Un tas bija tik jauki, kad ārsti beidzot saka ticēt tam, ka notiek tuvināšanās dabai. Jo cilvēki jau slimo tāpēc, ka no dabas ir atrāvušies. Tā ir viņu diagnoze. Un tāpēc, ka mīlestības trūkums un ģimenisku vērtību trūkums, mācības, izglītība deva paskat, cik lieliskas tātad lietas pie dabas mēs nācām. Semināri pie dabas, gaiziņš, paskatieties, cik skaisti meditējošā grupa gaida īstenībā sauli. Un te ir Rudīta Raudupe atbrauca pie mums, mūsu tautieti no Losandželosas un, var sakot, no Amerikas. Arī te ir pie Raunā, pie Zilā kalna Martas, tur, kur viņa praktizē tuvu. Arī Jāņa Zālīša doktorāts tur atradās. Redz, dodas tā, ka pēc zināšanām un te kopīga meditācija. Šeit ir kāds no augšas, cik interesanti. Tur bija 93. gads veselības klubs Sirds, kuru nodibināju vēl Latgalē, pēc tam tas izplatās pa visu Latviju un visos novados. Tas ir Pokaiņi, tātad seminārs, kur dziednieki baudīja vēl tad, kad viņi pirmie, kas atklāja to spēka vietu, arī kāds no savietojumiem šeit. Lūk, saulīta uzrietējusi un meditējošā dziedniekus saime sveicina savu spēka devēju. Manuprāt, kā varētu būt arī starptautiskie sakari, tad profesors Ignatenko, par ko runāja Alberts, un no 9. līdz 11. maijam viņš atkal būs Latvijā. Vērojiet Akvilona LV, un tur ir arī anketiņas un arī afišas pie meitenēm izejot varēsiet to baudīt. Pa kreisi tātad ir Rudīta Raudupe ciemos pie mums. Tātad te mums ir pie Džūnas viesojas Oskars Pēpiņš Atis Silaroze Maskavā uz Arbatā. Tātad laikā 96. gads, 3. Eiropas dziednieku kongress, kas krieviski māca runāt. Un līdz ar to mēs ārkārtīgi intensīvi tur tikāmies ar vairākiem. Lūk, bija Vētra, skaidrs 91 gadu piedzīvojusi māksliniece, kura šogad mums būs Latvijā. Andrejs Zaķējevs, viens no tiem, kas pirmais baltais cilvēks, kas veica Hilleru operāciju bez narkozes un bez asinīm. Lūk, mēs arī tiekamies ar Baltkrievu kolēģi Valērijas Krišņevs, viņš ir pa vidu. Arī Vitālijs Bogdanovičs, kas ir kāra militārais ārsts un bieži Latvijā arī viesojas no Sanktpēterburgas, vairāku grāmatu autors un dziedniecības un medicīnas sintēzes autors. Lula Vilma, arī viņa piedalījās tādā 97. года конгресса, что символично, что этот конгресс происходил в родильном доме рижском. Pilsēta dzemdību namā notika tas 97. года конгресс. И она гинеколог, она написала кучу книг про целительство, будучи врачом. Естественно, врачи показывали небось у виска. Это уже классика жанра. Но человек известен, и Латвия ее раньше открыла даже, чем Эстония для себя. И слава профессору Николаеву, который в Юрмале организовал эти конгрессы. Это уже у нас она приехала, незадолго до своего перехода в мир иной. Rudīta Raudupe. Lūk, tas ir ar šo te slaidu šovu viss. Sākšu atkal stāstu īsu. Es atkal jums stāstīšu. Я что-то буду опять вам говорить. Ну, jāpagaidām. Īsums. Сейчас будет музыка, совсем скоро будет музыка. Stāsts ir par drosmi. Расскажу о храбрости. Kāda sieviete praktizējās slimnīcā. Одна женщина практиковала в больнице. Viņa novēroja šādu gadījumu. И она наблюдала за таким случаем. Slimnīcā bija ģimene, kurai bija maza meitenīte. В больнице была семья, и там была маленькая девочка.
Un mazajai meitnītei bija piedzimtīgs brālītis, vēl mazāks par viņu. И у нее, этой девочки, был еще маленький братик. Un māsiņai bija ļoti reta slimība un ļoti smagā stadijā. Была очень редкая болезнь и очень в тяжелом состоянии. Un vienīgā viņas cerības izceļošanos bija pārliet no brālīša asinis, kurš bija savu slimību izciets vieglākā stadijā, līdz ar to bija iegūs imunsistēmu. Единственный шанс вылечиться сестричке было переливание крови сделать от братика, который перенес эту болезнь куда в меньшей стадии. Nārsts piegāja klāt un prasīja tam mazajam puisītim, vai tu esi mieru dot māsiņai savus asins? Врач говорит, ты согласен дать сестричке свою кровь? Puisītis nopietni stāvēja, brītiņu tikai padomāja, Мальчик teica jā. сказал и, немножко подумав, ответил «да». Tad jau viņa bija gulēja pēc laiciņas operācijas galda. Они какое-то время лежали рядом на операционном столе. Brālītis blakus māsiņai. Братик рядом с сестричкой. Māsiņa saņemot asinis, viņai kļuva vajadzīgi sārtāk, viņa sāk smaidīt. Сестричка, получив кровь, стала более розового цвета и начала улыбаться. Bet brālītis pēkšņi palika ļoti nopietns un bāls. А братик стал вдруг очень серьезным и бледным. Viņš skatījās ārstam acīs un paprasīja. Он сказал, смотрел в глаза врачу и спросил: Tagad es sākšu mirt. Теперь я начну умирать? Mazais puisītis bija pārputs un domāja, ka viņam būs jādod visas savas asins māsai. Мальчик превратно понял это и подумал, что всю кровь придется сестричке отдавать. Un zinot, ka to pateica mazs bērns, man liekas, tas ir apbrīnams stāsts gan par drosmi, gan spēju būt nesautīgam absolūti. Ну, это сказка храбрости. Не побояться отдать свою кровь. Tad es gribētu aicināt jūs visus piecelties kājās. Un iztēloties, ka mēs esam skaistā vasaras dārzā. Sākumā paskatīties pa labi, kas tur ir. Kārtīgi pagaižam galvu pa labi, ķermeni nekustinot. Pēc tam apskatāmies kārtīgi pa kreisi. Tālāk apskatāmies saviem purgaliem. Un augšā. Augšā mēs ieraugam lielu ābeli. Sakārām, kā tā sāpo. Cenšamies to aizsniegt. No visas spēkas pirmais. Дотянуться к яблоку. Augstāk. Bet nesanāk. Не получается. Saprotam, ka ābeli ir jāpurina. Понимаем, что нужно раскачать его. Pagriežamies īsti pa labi. Поворачиваемся вправо. Uzliekam blakus stāvošo ieroci uz gurniem. На бедра рядом стоящим поставим руки положим. Un kārtīgi izprit ābeli. Потрясем. Tagad pagriežamies uz otru pusi. Поворачиваемся в другую сторону. Un atmaksājam. Un izpurinam arī otru ābeli. В другую сторону повернемся и тоже раскачаем. Visbeidzot, mums ir vienu ābolu izdevies nokritīt, bet tādu ļoti cietu. Наконец-то нам удалось от земного яблока стрясти, но очень твердое яблоко. Tāpēc uzliekam atkal labi stāvētāju pa labu rokas pleciem un iznīcam ābolu. На плечи правостоящему возложим руки и разомнем ему плечи. Разомнем это яблоко, чтобы оно стало мягче. Un uz otru pusi. А теперь влево. Un uz pagriežamies atpakaļ. Поворачиваемся